Mahmood, you are live. Okay. Assalamualaikum. Akoigi pangal thawan misaki episode kuntrama thoi sibu yengbiriba mioi khudimukpu aikoina salam tawjari. Hanu maktada isa gaming tang hajaram ga ai gaming Muhammad Mahmud ai isa character kini aduga hojikna kanoda ai Saudi da leijabni Qasim University da assistant professor wana. Adu ngasi aikoina request tawjarubuda ya biraktuna akoigi pangal thawan misaki episode kuntrama thoi subada akoin interview lojari basi akoigi Bangladesh tagi Muhammad Abdus akoi kenogi Shahid ki like Hyderabad akoi ki Muhammad Abdus Shahid ki masanupa Haji Muhammad Abdus Samad masamak si kanoni akoi uncle si writer su ubire aduga samaj gi chakhat thorang gi damakta yam kanna thawai yauna hona biba mioi amani Bangladesh ta leiriba akoi ki Manipuri akoi pangal haib tareko ado pangal chaurang na akoi uncle na habi bada lising tara muki population sila imaduda lairiba education system bo hongdok na ba dagi maru aina akoi gi nupi macha sing bo uplift na bagi damukta hona bada mai paklik iba tabak sing sigi matung da akoi uncle gumba mioi kaya gi kunni aduga maru aina akoi uncle sigi yam chaurba thodang amagi matung da hong bu kaya sila kibani akoi uncle kanoni Milon ki founder member ni Melon Sangshat Bangladesh Manipuri Muslim Education Trust ke kanoni founder ni aduga President Milon Sangshat advisor of Bangladesh Manipuri Muslim Education Trust और कोई के बांग्लादेश मणिपुरी मुस्लिम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मसी सिंसी के प्रेसिडेंट हुए भी ने अदु के मथकता कोई मणिपुरी लोन दा लाइरिक कया इदना कोई की लिटरेचर दा अंकल ना कोई समाज से दा मसा की कंट्रीब्यूशन सरुक कया कनतो बिरी कोई नहारोन सिंह ना कनतो वा अदो अंकल हानो मक्तदा याम थागचरी हाइबा तारे कोइना रिक्वेस्ट तौजरुबदा अंकल ना याबिरकपा मरुओइना कोइना अंकल गुम्बा कोइगी समाज गी थबक थौरांगदा चखनब छिनबा अदगी माई पाकलब मियोय कयागे इंटरव्यू लौदुना कोइ पीटीएम ना कनो तौजरी मसी मरुओइना अंकल कोइना लमजिंग बिरगा अंकल कोना कनो तो गाइडलाइन पीबिरगा अखोइगी मणिपुर दा लैरिबा पांगल सिंगसे मसी बुसु अखोइना खितंग अखोइगी करि हाइतारे सरुक्तगी गाइडलाइन पीबगे मोंगदा एनकरेजमेंट तबगे मोंगदा program sina kano tau janing bagi wani akoi ado uncle han wada akoi uncle isa ge matang dang tang khitang haibiro angang oringai matam adagi Bangladesh ta Manipuri Muslim singna kamaina hor khiba uncle na angang oringa da lairik la shu kamain tor par khiba aidi chahi akoi ke hojik Manipur da uncle koi ki chahi ke longa sida graduate pass ho ga si yam tang na thok wa bam ni ado uncle shama graduate oraga kanoni officer senior koi principal wena kanu leibira mutung da retired rok na itu matang kita kitang kalang tay tambiro. Assalamualaikum. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Yaki mingde sa haibi re Muhammad Abdus Samad sagaina labuk tong mom haire ipam sagai de horakwa. Ado yaki ipa ge mamingna ipa yako gayu ayu bukokwi ba baba ge mamingna Abdus Shahid kawi ma retail business minamo irami eko imdu maya da Adampur bazar aidana mahamalai market amalai auda business tawrami Adampur bazar se ko pangan lairi ba area pocket asigi bare center point ne aba mauda school amusulai high school ama secondary school amalai toga Rasijuddin high school aidana madusho Rasijuddin hari se ko pangan ni pangan to the yakigi babagi दुकान के लोइना नाइ कोई के रेसिडेंस लैया बने आउ देखो सुम लै रमी मार्केट को आउ द पोकनिया दो याना या के फुलना मार्केट सिगा है संगनबा कांदिगा वारे बा कुंद पोकना कांदा अदो याना नहावरी ngeda प्राइमरी स्कूल द तम पसी या कोई खुंदु द प्राइमरी स्कूल में लै मादो जी के प्राइमरी स्कूल हा माउ द तम लगा secondary level school level tuna Rasijuddin Uccho Bidyaloy
asida tamakpani yumgi mayada oibna auda khumchada ko kahu the te ya ko yumgi mayada oibai kamaram do school gi shulul waraga SSC haira secondary school certificate pase eko Bangladesh tal se class 10 phaw sholaga exam mapi auda gi 11 12 hairi do eko college level chakre madun college ta chakre या कोई कॉलेज तक बशीदा दी युम जगे खल लाभ नाही कोई की मतम दुदा म्हणजे सिलेट से कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होय रमने म्हणजे ती मौलवी बाजार माधु सब डिविजन दो म्हणजे लोना डिस्ट्रिक्ट होय एकदम ना माधु डिविजनल हेडक्वार्टर होय गरे वो दा लाभ ने चत करे लाभ ने जलगा एमसी इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कॉलेज आहे ना माधु भर्ती होय तो माधु या इंटरमीडिएट तम लगा आमका सिलेक्ट टाउन दा मदन मोहन यूनिवर्सिटी कॉलेज आहे मावत्या बीकॉम हाउ शोलक या कोई शोलक पम तम मावदा लारिक हई उसना नो वलम चाही मंगा तारा दा ग्रेजुएट से आमो अमगरा थोड़ा मे किछल एवा मी मशीन सु 10 to 11000 आउतने आवश्यक मन लेरीस अखोई की दिदा लैरम बदगी खरा खाइदन त्रिपुरा रोम चक्र से आइ मो त्रिपुरा रोम चक्री भाई एको समदे चक्री समदे खाइरे चक्री में पार्टीशन से त्रिपुरा गई हो गया की पॉकेट तनी लेरीसी ಅದು ಮಯ ಇದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹೋಯ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂಫಾಲ್ ತುರೆಲ್ ಗುಂಬಾ আমদা বর্ডার হলগা স্টেডনি হইখিব আহঙ্গে যেমন ইম্ফাল ওয়েস্ট না কান্ট্রি হইখিবা আমাকে ইম্ফাল ইস্ট না কান্ট্রি হইখিব গুমনা ত্রিপুরা গাই গো মহামমদ দ লইরেগা সু যে স্টেডনি ಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ ಹೋಯ್ಕರಾ ಮೋಶ್ ಹೋಯ್ಕೋ ಸಂದೆ ಚತ್ತಿ ಅದು ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೋಯರಗಾ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೋಯರಂ ದಾಯಿಸಿದ बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट वार हाउ या बने हाउ बदु ना एको कारी सु खेतंग ब्रेकअप होय एको सु खेतंग मतंदु दा स्टूडेंट पॉलिटिक्स के सु खत का इन्वॉल्व होय बे कारण ना बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट एको सु आमना पांगन मचा मसिया आमना या कोई पूर्ण लेमनरी में दो बंगाली में गा मोय गा एको गा अम तु या बने मोय ना डिमांड तो उदय को सु साप तो मूवमेंट या हुई फाइटिंग द शोय को फ्रीडम फाइटर लय कोई मनुगा अदुन तो ना करितौरे दुगा 1972 का जब आफ्टर इंडिपेंडेंट डिग्री परीक्षा थारागा मतुंदा रिजल्ट आउट होरेगा तई इकोनॉमिकली कार हुई कोई मरमना यूनिवर्सिटी चत्तदन सम सर्विस तीरेगा या बांग्लादेश के नेशनलाइज बैंक सोनाली बैंक लिमिटेड है नो कोलकाता दसु ब्रांच क्रालय ಅದು ಮಾದುದ ಯಾಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುನೆ ಅದು 2010 ದ ಉದಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೊರಪನಿ ಅದು ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಾ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದೆ senior principal ऑफिसर के करिनी उधर रिटायर्ड हो रहा गा एक्शन मुझे यूम दलाई 2010 दा याग हस्तौरुई दोगे यूम द शुम लाई और दोगे आशम लारी क्राक शुम खरे इवा हिस्ट्री सेल्फ खांगबो इदमक त शुम खरे करी तो बुदगे शुम लारी इवा का शो कतंग इन्वॉल्व होइरु रे दो ಅದು ತನಿ ದಯಾ के ना हो तो ये बुदगे सर्विस पाओ आई दो ओके मरक सिदा कोई की भैया आजाद कोमल कनोनी होजिक अल्हम्दुलिल्लाह कनो कनेक्शन फंगे कनो कोई जॉइन तो भी रहे इंटरनेट कनेक्शन के प्रॉब्लम ना मरम होइदना होबदगी ट्राई तौदन लेबने तो मरक खरा तलु रे तो होजिक अल्हम्दुलिल्लाह लान पिरना जॉइन तो भी रहे बर्गी चुई सक्ताक पना वही खरदंग हाइजगे कोई के बर आजाद कोमल से यारिपोक तगी होरपना यारिपोक तगी तो होजिकना कनो दा मुंबई कोरेगांव दा कनो लेबिबनी राइटर अमा नि अदुगा कोई लाइक तरेनी पंतरा मुका सो कोई बर्ना फुंबी रे अदुगा रेगुलरली कोई के इस्लामिक कनो की मतंग इबा आर्टिकल क्या क्या कनो दा कोई न्यूज़पेपर दा के देसु याम फुंबी बा मीने अदुगा कोई मणिपुरी साहित्य परिषद के अमदी कल्चरल फोरम मणिपुर लिबर्टी पब्लिशिंग एसोसिएशन का आरिबो ऑर्गेनाइजेशन हम सिग सुलोइना ना तुम थबक से तुम तोगिदना लाइबिबने अदो बर
kanoni akhoi barna su akhoi ki uncle da hangbigada bo hangsingdu makhatana amuk barna tawiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naba ozaga unaka sida yingbiri bapuna fu ahan ai ahan ba question si ozada thamjari basi Bangladesh ta Manipur MBBS ki mahiroi sing chaliba mahi masing tamna ba wan ba sing asida ozagi kari pauk le bage मणिपुर दगी बांग्लादेश या बांग्लादेश का इंडिया का एक अमदी नाइबरिंग कंट्री नी आवदगी यामना फ्रेंडली कंट्री नी दो मणिपुर दगी एको के इरेचा छात्रों मयाम सिदा लाकने MBBS तंबीरी रिप्सी यामना हराव बगी पाउनी एको यामना हराव जाय बांग्लादेश के लोमक सो हराव जाय दो मोहबो सिदा लागले से एको वेलकम जनाई रिबनी दो मोहय गा सिदा लाख पसीना बांग्लादेश से लेरिबो पांगल मई का मणिपुर के पांगल का रिलेशन से आरोसु नियरेस्ट होय गनी মানে সিদা লাখ পই বারামনা আর দেখি অনেক সময় কই না যেমন এক না বাংলা না ইরিবো কার আকসি সুমো যে সিদা লাইরবদি সিদা তাম্বাই বারামনা বাংলা সুখাঙ্গনি মই দে আনা হাইজান বিদেশি তানি মহইবো বাংলাদেশ তা থারাক লিসি মই মা উপানা লারিক tambagini adu moy yamna larik tambasida attentive boiba yamna thawai thana kai to moy bo sida lam koi bagi ba desheng bagi tharai banate atuna first consideration moy ni oi bagi damakta hai masing tamba asida moy first priority piba audagi long vacancy ga lairaga Manipur ga handra gana ekoi select ta ekoi lairi bosi moi khara dikhangi khara su team mani moi medical ta tamba ekoi sida lam me ekoi ko unada wari sanaki long vacancy laire no asita কয়েকদিন মানে নমিদা নিমাটি মাঙানি কি করে কই গেছো রিলেশন তো উই আছে কিন্তু লারিক সোল বসি মাদু দিকে দিকে গাড়ি তো উই আর মাদু লাইথক উই আর लारिक सोल बताए मी हुई तन चप बताए मपा मा वहरा होल बताए उदगी एक पांगन समाज पुचाव कर हल बताए मादो के जेल से मोइदा जरी ai kano wahang se kano ta angkal da wahal amata ga hang jahoge manipur te ge horak pa koi bangladesh lai ba koi pangal sing se angkal aina ta jaba da ngasai nupi msa naharul chahi tara tare nipan kun muka sura ba sing sida class 12 pass tau da nupi msa am ba yaw de ai ba matai ai di literacy rate 100% among the girls adu masi hai yenglor ka di yang ka hena masi acho ba mai pa pa mani ai na khanjai adu da ngasai angkal koi gi kano society na traga angkal koi na kona biriba singsina karam ba thodang masida pibi ke ba karam akoi na suma do degi tamjabe aba kari kari lai bagi do akoi so tang kitang madu thambiyo maramdi manipur da lai riba musalman singsida hai riba condition se lap kada basi aina khanmada athubu matam da di lapang amaro ai di nupi musa chahi tara tare ni pan kun muka surbo nupi musa makai below 35 ta lai ba makai se low in 12 pass ne 100% madu ke matang tang da ekoi sida Bangladesh nupi macha mai su larik tambade sum yamna fajana tamkhalli audagi जी या कोई स्कूल लेवल प्राइमरी लेवल दगे स्कूल लेवल फाउसी प्राइमरी लेवल दे पास तौर गे स्कूल लेवल द सो ड्रॉप विदा आउ द स्कूल लेवल ओरेगा कॉलेज लेवल सो ड्रॉप से खूब यामना करिनी किंतु कॉलेज तगे इंटरमीडिएट कंप्लीट तौरगा ऑनर्स ता यूनिवर्सिटी रा भर्ती हो मतम से मासिदा खरा ड्रॉप होय माई इकोनॉमिकली सुकरिनी अदगी यामना
या कोई सीधा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेरिबो मादो यामना लिमिटेड नि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तंबसिन यामना लुपा पैसा यामना चंगी अदुना सीधा यामना ड्रॉप होय हायर एजुकेशन दा अदो नुपी मचा कोई सीधा यूनिवर्सिटी तंबसु इंशाल्लाह ग्रेजुअली इंप्रूव होय रगले नुपी मचा ani MPS पास तो बोलै नुपी मचा मना मास्टर्स कंप्लीट तवरदना या सिविल सर्विस परीक्षा बीरदना फॉरेन सर्विस ता कैडर सर्विस तना फॉरेन सर्विस ता थबुक तवजरी अदो अदो इंशाल्लाह इंप्रूव होइनी किंतु या कोई हायर एजुकेशन दा खतंग स्लो लया बने अंकल आइना खंजनिंग इसे ngasai uncle khoi gi association leba milan sangsad adegi bangladesh manipuri muslim education trust masi singsina kari kari tawdagi nupi masa singsina at least 12 pass paw basi loina tamkhiba no hai basi masi achobe achievement amane ba clear ho re ya question da khaitan clear ho rudre adu ya khoi after independent 1972 da ya khoi पाकिस्तानी आमलदा पाकिस्तानी यारादा शु या कोई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मनी लैरमी मोयदु सांग लैखिदा बन सुम एबोलिस्ट होइरे अदो बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होइरे मतुंदा बांग्लादेश की गवर्नमेंट ना एटीट्यूड टू करिनी मोयगे फॉर्मूला दोसिनी जे बांग्लादेश ते लैरिबो लोयमाक चाकमा खांगदे मणिपुरी खांगदे लोना बांगालीनी अदु गुंबा आइडियोलॉजी अमा लोयमाक बांगालीनी हायवा अदु मतमदुदा इखो खरा लिटरेट होबा सर्विस क्रैक होबा बा स्टूडेंट होबा इको खरा फॉर्म लगा हाइदना इको की ऑर्गेनाइजेशन में लिंक भी आता है इतना इको मतमदुदा तानरगा लिंक नाबा मिलोन संसद से 1972 तो उनका 73 तक को रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट दे लोग ने मतमदुदा पांगन बा मणिपुरी मुस्लिम वा से हापचल भी याद बा कारण गवर्नमेंट ना आई बना वो हो लोइना कोई सीधा बांग्लादेश से लैरी में लोइना बांगाली नहीं आना है बांग्लादेश लाइक अदु गुमो मतमदुदा करी दो याद बनो इको मणिपुरी मुस्लिम बा पांगन जी वो हिडन थमगा इको मिलोन संसद आयो दि फुलफम आयदन ममिन थोरगा या मादु लिंग मनी मादु लिंगगा इको मोटा मोटी इको नहा नुबीबु शो करे उदगी नुपी मचा मईबु शो लारिक तमदु याद आयदन या कोई ना मोटिवेट तो वे मरमना या कोई के एजुकेशन दो इंक्रीज एजुकेशन के रेट इंक्रीज हो रही मादु मक्का दुदा इको खरा मिलोन संसद तो रमो इदु सर्विस ता करीदा म पांचक की वगा अदन खरा करी तोरो को मतमदु दai कोन हायदना शुद्ध एजुकेशन तगी लागना नवाम शादवी आदा 1985 ता इको जे एजुकेशन ट्रांस मणिपुरी मुस्लिम एजुकेशन मतमदु ददी इको अमका गवर्नमेंट ना पॉलिसी चेंज तो रखना मणिपुरी गरिग्रा या कोई के ट्राइबल करी मैसिबो मोना रिकॉग्नाइज पीरा आउ दे को हाबलदना मका को एजुकेशन क्लास तो होनी जे शुद्ध लारिक से तमदव याद लारिक तम बसित तो कोई के करी तौसी इनफोर्स तौसी लारिक तम लब्दि लोनसो रेकनी हाना लारिक तम हंबा अदु या को खुला निचतना मीटिंग तौरदना मोबो मोटिवेट तौरदना अदुन तो वे मरमना नाशी 100% स्कूल गोइंग ओरिमी प्राइमरी गोइंग ओरिमी आउदगी मादु तमखिबे मरमना विभिन्न कैडर दन है सर्विस को ले आर्मी दा पुलिस टा या कोई के बॉर्डर गार्ड टा मोटा मोटी कोई के सर्विस होल्डर के यामना इंक्रीज होई के से मादु के या कोई के मादु के मना एजुकेशन ट्रांस का मोटिवेट तो खिबे मरम हुई आदु मादु मखा दा इको मका हर लेरगा मका हायदना इको मणिपुरी मुस्लिम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मासिना मरम खुदिंग या कोई की सोशियो कल्चरल आउदगी इकोनॉमिक एजुकेशन मरम खुदिंग त चखत नवा लांग नवा इदने या कोई आरो करीना अब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गुम नै मणिपुरी मुस्लिम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइको लोमक्सु हम मरक ते गो पुल्लगा करी तबि आउदगी सी ऑर्गेनाइजेशन लिंगी मैसी सा हारिबो मिलोन संसद से की महा मचा अमाय को आदमपुर बाजार दु लाई आउदा टीन सेट बिल्डिंग में लाई मा उदु लोमन ऑफिस तोरिमी दा मिलन संसद की
office tu da ba imdu da ikoi lomak pu madugi scope tu piyaban adu muina ya koi milan sangsad ke yumdu da famlaga office toraga organization mo jit lairemni adu munji aikoi gi organization mayam asina try to boy matungin na motivate to boy matungin na aikoi gi education gi rates si increase ho rahi Barna makata ba wahang azar baina ang biro. Bar azad. Makata ba angkal da barna hang biga da wahang du makata tung tang biro. Aina hai wase akoi bar azad kumol ge kano yo drama le signal si kano ni. Ado angkal aina aigi makata wahang tang jarake. Akoi ge ma pangal sing Bangladesh ta leriba. Makoi ge future se angkal na kari oina ubi bage. alhamdulillah Allah mapua chawuna chanbidana si muslim majority state ni ikoi su musulman ni ikoi ga laimanari wa bengali mai sina ikoi bu atopana ne khande mon yamna konjali Alhamdulillah. madugi maramna yango yakoi sida honji district ki makhada upojala haire upojala dugi vice chairman yakoi pangan nupi macha mana oirimni কিন্তু ওইরিব দো বেঙ্গলি কে ভোট নানি একই পাঙ্গান গে 10,000 দুদা কি ভোটার সংখ্যা আরো সু তারিম মাদুনা পাস্তর নতি বেঙ্গলি না একই বনু শিবিবগি করি কি কারণ একই স্কুল আসিদা হাই স্কুল একই লোকাল দা আমানি লাইরি দা দুগি হেডমাস্টার সইকো পাঙ্গান নি তো গভর্নমেন্ট না একই বো একই বো কারিনি আইদনা म्हणजे क्षुद्र निकुष्टी आहे उद्या पिप्पा करी आहे तर सागाई मेहनत रगा आना ट्राइब आहे मी ट्राइबल जो आहे हवने कोई फुरु भाई बता रहे ने कोई जाति दी कोई सु मुस्लिम ने कोई सु मुस्लिम नी अदु फुरु बोय ने हाई बिरो हां फुरु हां अब फुरु ने आइदना आई कोई बो यामना लू न तवी गवर्नमेंट ना आई कोई बो एजुकेशन द खांदे कॉलेज त भर्ती हो द खांदे आई कोई ते नते जतो अपी को फुरुप लैरिसिगी उटामा थंबी अदुम दौरदना आई कोई यामना करिते हुई आई कोई जी रूलिंग पावर आवामी लीग खरीब सिगी उपजिला कमलगंज उपजिला के जनरल सेक्रेटरी सुई कोई एडवोकेट आजाद आई कोई पांगन मचानी जनरल सेक्रेटरी होरी में अदुम दौरदना आई कोई पार्टिसिपेशन मोटामोटी देशाची सिटीजन हिसाब तो आई कोई पार्टिसिपेशन तो बोदे कोनो स्ट्रगल लैते अदुना या कोई फ्यूचर द कोनो स्ट्रगल लाकना विसे ताजा देखो हमना दारिमी सिदा नो इंसिडेंट होइदा अब पांगन गे आलादा कोई की यंगबिरी बसिंग सिगे मनु दा वहां ngam kana gumba amana ming dik ai jo yengba ngam au jaudre ngasai mana hang ke wahang do akoi angkal na dam pakum bibi re mana kariena hang ke da akoi Bangladesh ta leriba akoi pangal sing si Manipur da halak laroidra halak pagi plan leibra natra especially Manipur da itare ne amadu yam sing na hare bata mafam do dana bu hena ngai bagi fiba mom leire na hunji engo matamma madai ko puna lairam ga jo hunji political karon na ko country ni ke citizen now oi Bangladesh ke citizen ni ko आवता के आता लैरिम इंडियन citizen ni hunji yak chat ka are ga so chat pi आवगे कुनो करिसु लैते आवता के सीधा कोई ना सीधा लैबे आगनी सीधा environment बा सिचुएशन दो कोई के सीधा कंफर्टेबल होइगनी आइदना म सीधा ಮುಂದ ಅದನ್ನ ಇರಮ್ಮಿ ಅದು কোনো ওয়াকাল সিদা লাইতে বরঞ্চ পাকিস্তানি আমলদা বিভিন্ন ইনসিডেন্ট ইন্ডিয়াদা তারা কারি ওইব মতমদা ওয়ালাংব মতমদা কারিদাগি ইন্ডিয়া রমদাগি সমদ লাগতানা লাইখিবা যেমন কমলপুর রমদাগি কাসার রমদাগি সমদ লাগতানা লাইখিবা মি মায়ামলাই aikoy somdagi di mamang da hui chatti diri aikoy asata hui in future da shu adom de chalo yan bara azat kano wahang
bargi nakan de gamta bargi wang sing tu matang biro. सिदगी खंगजेबदी बांग्लादेश गवर्नमेंट ना माइनॉरिटी ओइरिबा मणिपुरी सिंह हाइबदी मैतै अमसुंग पांगल सिंगु लुना चाना नुसिने यिंबिना नुसि चाना यिंबिना थंबी हाइबसिनी मसी ताजबदा अइखो याम नुंगाइजरे मसी तमजनिंगाइ ओइबो वफमनि अइखोइगे मणिपुर समाजदा मसिगु वफमसिंग असि पुरिमते योहनिंगी माइनॉरिटी बु अपिक जाति सिंगु अचौबा जाति नत्रगा लेपातु की सरकार ना नुसिमेंग नि यंगिबगे हवासी बांग्लादेश की असिगुम पावसिदगी तमजनिंगाइ ओइबने ने खंजे सेंगनि अदुगो जादे तमजनिंगबा मना ई मरी ओइरिबा मैतै इसिनि गाउसिंगा पांगन जातिगा अनीगी हिंगिनबगी खोंचत असि करम तौबगे कुसमनबसि हिंगिनबगी लंबीदा करम तौबगे कयाम यामना नुसिना चानना लेमिनबगे इंशाल्लाह eko Bangladesh ta mitai ga pangan ga eko ichina gumna eko ge jekuno awanang dasu eko ge jekuno social kariyam tho absu thabugam tho absu moine amna cooperative tawi eko no sumoy bu cooperative tawi eko sida ningol machani eko aidan mo yamna moine su eko bu mitlensi ichina gumna eko yamna cooperation da leine जी amaga yamna karidage larik tambadage hauna karide hauna mapanda chalaga larik tambagi college level da tamkanda imdage lamne chalaga soiko punna laimanai punna kari tauminai yamna cooperation se sida yamna luna na yako ichina gumna sida leine ado asha tawi matung da soiko somdodan laigani je kono byapar da iko moiga consult tawi moin soiko ga consult tawi ado government da kono demand ma place to buta araga suai ko punna tawi ओके yamna luna na leya oh uncle si matang sida hafet kanu wang am tagang jauge koi ge kanu akoi leiriba maitai ga pangal ga Bangladesh ta leiriba adugi uncle koi na leiriba area sida leiba ngatani adu literacy rate che hafet manabra natraga hendo genjin leibra literacy oh larik la susi karamba hafet chang amada kanu leibra koi guess amna so hangbiri adu ma gi wang se lawjir ga nai matang su chaba adu da pangan ga leiri busi aiko pangan leiri busi na aiko ge hunje ki Mauliya Bazar district ki Bhanuga sari bo pocket sidatan Bangladesh ta leiri mitai na leiri busi na Silet shohor da sulai Habiganj ta sulai Chunaru Ghat aidan Muhammad da sulai aiko Kulaura aidan moina bu khare chai thuk dana lei adu so historical ground le bai kon pul gi busi ki do tunda kawa kari to bu yak madu clear to ge adu aikon leiri no Muhammad ani adu maitai shu punna leiri si yamna leiri si aikoi maham sidan ko punna leimnari sidani adu mohoi ga aikoi ga literacy karigasi shu prai amatani literacy rate ba karigasi shu amatani mohoi gi deki shu je government level da administration level da joint secretary deputy secretary oi bu shu lagle aikoi gi dasu amal ani lai mohoi gi dasu ani ahum bu shu jangare adagi karida normally literacy rate equal ni makata ba ang biro ko azar bhai brother ओपा वहां जगह कल्चर की मतंग वहां सी अइकोना ताजिंग मदुदी बांग्लादेश ता लेरिबा मणिपुरी मुस्लिम सिंह असि इफाई फोगी कल्चर हैबदी चटना कांगलोन अरिबा हौजि फोबो योक्तुना प्रिजर्व तौदुना बिरी आई कल्चर अजी की मरकता मैते यम पागल की मरकता मानबा याव sam se itam आई फोगी पा कोजिन सेंगना ताबी गोजा itang sound disturb हम तक हन जगह वहां से hello बांग्लादेश ता लेरिबा मणिपुरी मुस्लिम
सिंगी मरक्ता अखोई इपा इपुगी ओइबा कल्चर असि हौजिक फाउबा ली अइना ताजै रेगोंग हाइरिबा कल्चर की मवोंग असि इपा इपुगी अरिबा कल्चर की मवोंग असि मणिपुर ददी ममी थमलकली हाइरिबा कल्चर की मवोंग असि रिजर्व तौदुना थमले हाइबसि कराय यौना चुम्बगे अमसुंग कल्चर सिंग असिदा मैतै अमसुंग पांगल सिंगी मरक्ता माननबा यावबरा यावरगदि करमबा चन्नबिनो culture हाइबो पोछिदी मागे बाउंडरी करी सिदी एरिया सिदी हम चाउग्र बने तो culture si matam gi matungin na change su hoy ado lol khon jamon aikoi gi sida loli waga ada loli waga aikoi sida loli wasina halamana manipur dagi ai chahi chani mamang da lak da lol ba lon do sida lol ba gyum jisu ri tawri manipur da na language sisu yamna develop hoy gare awdagi fishe chashital abdi manipur na aikoi no urak waga aikoi sida ga mon aikoi sida pangnam phi seliwa awdagi firol khudai langar seliwa si anagi dulu inji sukai dilen le ko liklang pangan gi na halaman na sida pa liklang do siri aikoi sida aikoi likchau kari gra aidana du siri andai pisawa kari gra sida kari dauri adu lol su aikoi hanagi lol du le awda bangla khara mix hoy gre adu unji adorga su jamon function ghongbagi function sida su ada manipur da su change hoy gre hana ada manna aikoi na manipur lai ringai da jerokom hoibagi wari yakona da ta jawaga unji ada su change hoy kitu sida su khara change hoy ana nominini changami mong mana kare anustan tawraga amaga kona mayam da hing lekla mi taman lek paidana adu sindu unji lai khidre unjik ma su khar samjal lakre change hoy jel lagle ya sahai grip do culture de khara su steady hoy da khar su changeable ni adorga su unjik fishes chashes ki maram si mahidi hana gi do unjik su lai ya ko ya tabak se pinchat pa awdagi kwanam phi asi rasi si chuliri ado amaga burka aikon na ham ding hoy do burka angauba chonna burka angauba tawdil mi adu madu change hoy gre unjik na modern arab tagi kari tagi burka gumna amuba burka yatai kalar ki modern kari burka lakhre awdai yamba gaidana adu lambra yamba kari gi managa shaba yamba gaidana yamna colorful kari na mawda su chakmak krak tawdana yamna colorful kari uba yamba ya ko lami madu gra to unjik pena sigrawa adati ye dusu manipur chala gana pe dusu satin hoy gira me satin hai gre manipuri akhoi manipuri singe maitai boro pangal boro karigamba ari patre disan natraga loan akhoi na karigamba khangning bo oitara gadi manipur da thibe mohta khoi bangladesh da chala thibe tarka tari hojek yam nungai mase ta bada khoi achina mate project to giriba ai kon loli bosi masida nama jamon kari manipur past and present ge writer do gano ko uda ama mindu ka utho kare to ma amagla ami sida ai ko ni sum ma ka kariya ma ko ke function ma to udu da lola mani ma fara gari bosidi ko manipur to mut kare lol dia ka utho kare ha ya ne sidi bangladesh to laga lai ram mai ko ada to masi lai hidre adu aidana ma no to sum pakit adu ai ko sida su bangla cha kare amaka ya ko manipur cha ursi last year dane auda maga urimi manipur da su bangla si am chang adu manipur gi min modo normal min dekhal liye adu manipuri marol na jemon bazar haiba auda ge asum do na bengali bhasha mayam manipur do chang kare manipuri log jemon ya ko pe hairam badu je satin hai kare adum do mayam ma chang kare manipur da su adu ai problem ori bana bo ai koi na karam baba bengali marol manipur na lojangri ai koi identify to ba madu ki yak adhasu thiram mi je kono grammar mitei ronchi da karam bhasha de ki lakpa bengali de lakone kari kari bolno auda ki ate bhasha de lakone kari bolno arbi de lakone kari ne ko bangla de laya bana
संस्कृति दे लाक्वा तो समो हायरे संस्कृति लाखर ओंथोक्वा तो भोबो हायरे आउदगी देशी मरोल हानदगी सिदा हम जिदे लोलंबा आउदगी विदेशी मरोल सिदा जमन अते अते मरोल दगी लाक्वा अदुगु मदु क्लासिफिकेशन ग्रामर दलय अदु याक आद थिरम्मी अदु फजना मतमसु यानो फंगिते अदु उम्बा लारिक पिया फंगदाबा मादोर बोर्दे अदु उम्बा लारिगम लयर बोर्दे बेंगोली दगी मणिपुरी भाषा दा मिते मरोंदा करी करी चंगखरी मादु आलादा आइडेंटिफाई तौबो तो ngमबदी अखोय बांग्लादेश तो इवा पांगन मैना मिते रोल तमबदु खतंग लाइनि कना अखोय दी स्कूल दा बा करिदा एकेडमिकली अखोय मिते रोल तंबगी स्कोप लेति अखोय दी इम दगी प्राइमरी क्लास 1 दगी प्री प्राइमरी दगी हाउना अखोय बेंगोली मरोल न तमिमी अखोय सिदा जमन काशा रोंदा मिते रोल न लारिक तम मणिपुरी लोंदा लारिक तंबगी स्कोप ले अखोय सिदा लेति अखोय मूवमेंट तो गवर्नमेंट ना मादुसु कंसीडर तोनी हाइरे किंतु मी मशीन कर वाप पे करीना या कोई गिदु हतन कंसीडर तो दिया मय अखोय की प्रूफ खरा जदी लो है प्राइमरी लेवल दा प्री प्राइमरी दा मादो इंट्रोड्यूस तो होगी तो अखोय मूवमेंट तो होनरी मणिपुरी लोन सिसु इंट्रोड्यूस तो दिया गवर्नमेंट ने कंसीडर तोनी हाइरी अखोय सिदा दी मादो की स्कोप लेतिरियाव मिते रोन तंबगी अदगी मिते लोंदा स्टडी तोबगी स्कोप लेति अदो अकल ngasai school da tambidramnina aina khanjabada manipuri gi akhoi larik tamba honunabagi akhoi sori osori rasaya dege ko ko ka iba larik ahubagi larik kanosi hojik mafam duta leite na madu hojik bangla ga dege bangla na iregasu manipuri ga grammatically kheteng difference hoye spelling oi kitang lay difference যেমন পাঙ্গাল হাইরিসি কয়কার পাঙ্গলো সি পাঙ্গাল নিয়াব ಅದು পাঙ্গাল হাইরিসি বাংলা না মানে ইরাগা পাঙ্গাল বেঙ্গলি মধ্যে পীর গুমা পাঙ্গাল হাইরো পাঙ্গল না নাই পাঙ্গল ha পাঙ্গাল হাইরো পাঙ্গল হাই আদুম দৌরদনা যেমন ইয়া কই দি karida mitay rone iba kanda ko te irega shu kagum na sholiya ba akar pura puri na suni adu ya koi ge sido rabbi ko irega madu ko uchcharon hoini adu manipuri bhasha dana okar hab laga ko ge uchcharon hoye okar hab laga adu ya koi machine go ishana sum thil bada phangjamni to सी एकेडमिकली स्कोप में ले रबदी याको याको खुलक मिते ले रेबो खुलक पांगन ले रेबो खुलक आदु सु आई कोई औरे मिते गा आई कोई गा नहा मैबु मिते मयक ताक पगी याको सेल्फ करी कौन हम टीचर अमनी ना सम इंस्टीट्यूट अमनी तौरगा याको नहा मैबु मिते मयक ताक पगी प्रोग्राम में लौरो ना आई कोई मादु स्टार्ट तौरी तो बुदी ना ममांगदा मिते मयगिंदा अगर मन तो चाबो इधर आई कोई पाबंग अमरो अदुन दे कोई ना मैसी ट्रैक से आई को होनरी है जी हाइरिबा मणिपुरी लोन तंगी थोगांग असि थबा होगी यामना तंgai थबा अमने खंजै कैगिनो हाइबो लोन गी हव मफम कुदि मक्ता जिंग चत पगली आसाम मणिपुरी लोन कला ना kan na iho probably asuma haina bangladesh akhoi lo da si stopan ana ba masung lo la si mafam aduda he na phaba thak ta lang na bagi institution sing am sung mai tu iho adu ai koina puning ching dari aduga ojada atop ta ba ning ba manna songli 2019 da ikoi december ge tang kuni thoi da ojana ahan ba manipur da pi ta de मचदा हरमन सिंह यरप मोइबा मणिपुरी लेकाय दो जाना खोंदा बियो मतम दा बागी थमो ज कनि हावी की बगे अतोबा मना लमदम मसेदा नुबी करनी लेबा दुबा सबुमी सिंगा उन्नबा फंगनबा वदि वताई शानबा मतम मदुदा जागी पोंगिंबा फावखिबा आई पेंजबगी मेकअप सिंग दावरगा बि मदुसु अयंग सिंगा अमुक्तंग पावदम बिनबा निसिंग जरी alhamdulillah oh ikoi Manipur da
last December da 17 December da iko Agartala dagi flight ta Manipur da Imphal da tungubni airport ta iko airport da kumlaga airport da plane dagi kumdharaga Ural dagi kumdharaga ya ko lebak ta kong tawo matam asidda kapling ay yaw tarina oh mahigi maham masida iko ipai pudu leiram mimi nasi moina masi dagi parmagi torture na moy leibangam dadana masida thadan chel krimi nahi chahi qiyamatum dano iko ipai pudu iko wari tawda Manipur ki wari tawra kaplam tum ahlam sindu man tabana chat pangam tabagi maram na shu sida lehoba adu wari tawraga moy yam mapi mamutegi mapi tadana moy kaplam ya adu ai koi madu dagi thadan na ko dina tai koi sida tunda pok ponina moy ki feeling du dei koi da laita adu rega su ekta to kum bada si wakhal da sila ai jai pai puna leiramba maham du da nahi chahi kaya matung dano chahi chani matung da ipai puna tha ki bagi chahi chani matung dai koi na nasi Manipur lam nam da la adana ai koi na khong tara de si adu kapni ngai audagi airport da changle airport da customs ki karitawa loiraga ai koi na airport ki out ho kiu matum si mapan thoki bada mi yankai chamana ai koi bu ok ko kina dana airport da laibiram madu buda ai koi mitte pita dan kapia je ai koi sida wakal taude adu kam na mi yankai chama auda lakin ai koi bu airport da mi amini na to receive tawrni ankali auda bala bala padaga kakta tagi bhawa mi laktana ai koi bu mauda receive tawradana audagi ai koi bu puradana audagi sida Manipur government bu choi koi amna thanks piningi tarina ai koi bu na ada chat ki ba ai koi ke laiba security loina government na madu responsibility lobi radana ai koi bu security pi radana ai koi 8 din lairamba ya koi airport da kena hotel yau ki wada moy di ya koi bu security pi bu singdula adana moy report tawrai maudagi ai koi na laktana jiri bam phau balan thorak ko phau busi ek jiri bam phawam hoya ko guard singdu thilammaga yawalammaga moy chakri ni adu ai koi na Manipur ke bibinno maham ai koi na chalu busi moy na invite tawradana ai koi bu hotel da lairega su numit ki ayu glaurang breakfast kisu lunch kisu audagi ahingi chawa kisu dinner loina moy na invite tawdam ham kuding dai koi bu puya ba ado yamna phajana yamna luna ai koi bu dorakpadu uda ning yamna nungsiba phawi de si igi mari natanati sumna ai koi bu tawi yaro ai koi ba dum nungsi na mona kari tori ba ai koi chati bata thungu ba khulba du da sagai adu gi loina punbi dana ai koi ga wari sanani ai koi ga kari tawna ai dana ma lai biram badu jamo lilong chalu bada lilong da moy ya koi changu da moy ge kano academy ma mindu kau tokre auda mic ta ai dok laga hap tu da public meeting ma cha mo ya ban academy du da pulla dana adu lo ya wari sana ya uda ya koi ge Khairuddin Khulak pam draksu okay chada nauda gi writer Khairuddin Khulak pam du ma karina aba chat padusu ajane chapangam dre unji chai su suraga la imawa mag lak pambirami adu uda ko yamna thawai sen nusiba pu yaban thamoi si yamna kari tawi adu binno maham de chalu bo sindu yamna luna Manipur ge mina ya ko yamna luna tawra ko ni yamadu kaubi aro do ai ko sabshoma madu ya ko sum phamla soi ko madu wari du li nai asi kaubi abwana ta ji Allah na so pangan pin vision ado handalan lakyo mapuna aduga ojata hangning bam aksang ju jai voi tharagle boyso ragle naharol mai de inshallah chatkani awdagi ai ko su mapuna purab de karela kari ge lawo lakani inshallah
ज़्यादा हंगनिंग बामना चाब थकपगी मतांग सिदा चिजाक की मतांग दा बांग्लादेश का मणिपुर गानी की मरकता मानबम सुन खेन बखर दि उबिरम गनी मधु सुखरा ताजनिगे थंबी चिजाक की मतांग दा करीगा मसला याखोगी शालांग थोंबगी मसला की करी सी माहित खजितंग आदन खतंग चंबगुम आउदगी खरा करी लाई याखोगी याकोई शिगा जमन आदा उती आउदगी करी नो आदा शुंजुग्रा में तंचाव ने कनु माहित याखोगी उद पालवा करी मरु जादा मगर नो माहित लोंगचाक अखोई से चाद है तो आदे चलगा लोंगचाक तुम उरगले दगी चाहाव चाहाव सिमा अखोई से चाहाव सिंगा अंगो बने अखोई तो फंगी चाहाव आदना अमु बो चाहाव असम तो नानो ओनु बेंसान सु याको आदा टेस्ट तो पोंगमी तो यामना नुंगाइदा यामना चाबदो सुफाई आउदगी यामना लूना सुतवी आउदगी एकोबो इनवाइट तौबो मयाममा सो बांग्लादेश ला अम्मबो कांगना आवन करेगी यामो दुबागुन थोंबगी ट्राई सुम होय तौ यावन बांग्लादेश ला अम्मो उग्रमने न बांग्लादेश के स्टाइल दसु तो उनायदन तौवी करो प्रॉब्लम हो रखते द याम तब चारे याको तो याको हायरम में तुम लाख पदि खरा मयंग तावा खरा सोलवा मोय दोबो मणिपुर था से आयदन एको पिजरक पदुदा देनी प्रधान खंगरा देनी प्रधान की मयंग द पिजरक को यांशान दुदे तारा मंगा कुल्लो मोइनी मचल कम बचानी कम बतम गनी तो अदुम दो याको यामना याको वो याम भजन तो रहीदा makata ba khangbiyo ओजाकी लाइरिक की मतंग दा लाख जगे ओजा ओजाकी मणिपुरी मुसलमान दर मणिपुरी मुसलमान की पुवारी इतिहास मसी ओजाकी कर्म वक्तगी मसी लाइन मसी इगे है ना वखन कर्म है लाख बते मसी की मतंग दा खतंग थंबियो सी at first एको आंगननी पुवारी सी एको बांग्लादेश के लैवा मी सिंची याम खंगम दे खंगदबदे kana ahal lama layami mado kaji hamid ali kashar gi na yiwa lari to mai maming du yauri tumana kashar da ki bangla translate urdu da ki bangla na translate to raga wari mate ga ma du second page ani ki history ama pura yi mado ai koi sida copy to long raga mado gi khatar khangba haurakle mado matunga यागना कॉलेज तम मतम से दशम खल्ली कोई हिस्ट्री से खंग दरकार नहीं कम दो दो हाउस रोट लिबा कोई इपा ये दिखता ना वो कोई पेरेंट करी तो दाई कोई फादर ना करी नहीं हाय पठान नहीं हाय इमान अमिते नुपी नहीं हाय करम करम दो ना मासी कॉम्बिनेशन हो रुरीमो सी यामना खंगनिंग बे मरम ना कोई सीधा कि यामा नहीं सुम कशारम चतपा मणिपुरम चतपा उधर मोय दे याना हाय दना या कोई की हिस्ट्री की वारी की लारिक फंगलब दम तो यावी रहुआ इन मोदी चेलबो का अंदा मानी ना लारिक मानी पूरा गया मतलब पहला दया ना फंगल लारिक से हो की एम ए जनाब खान की पूरी मुस्लिम हाय बोला लारिक तो मादू फंगी मादू शोले मादू मतलब अहोई लारिका मनी कुया फंगले अलो इबिदा खैरुद्दीन खुलाक पमना बांग्लादेश तला आमी माना यान ढाका दा चाकरी तोरी मतलब दा नोंग मयाक मंदा याई बाशा दे चंगई जी नक्तना दो मा का मागी शान को दे यारो इंटरेस्ट होई भी हेलिंगा अदो मा सो हाय या लारिगा में यरी ई बु ई क्रमाले मतम दुदा मा ढाका दा थबु कम बिलाम अदु गी मतुंग दा याक सुम सोलम बदे यान सुम खलबो मांगाली में नहीं कोई बो हांगी नोय आइडेंटिटी करी नो नोय कन्वर्शन मिते देगी करम काम तो कन्वर्शन हो रेकली चाहिए क्या सूर्य नोय ना मुस्लिम हो रे वासुम दो दो हांग बसी याक सु कर खंगलो ने न मोय सुरु सो खंगलवा जे यामना नेसेसिटी से याक फील तो या आउ तो याक सुम नूट तो वा हुई मातु मतुंग द या कारो
sum collection to uda larik mga tara manipur de su phangle audagi a purdagi angaga mutunda mutta yak interest yam pari ki bai ka manipur de iwa larik si da torof tagi chatpuni dihayega silet ki torof chatpuni dihayega torof si da kanana matundu da ruling to rami kanal rami asi history ga khara khet na ba madugumba yaudo bane madugi particular kono karisi idaba torof to te ne anchaki adu yak actu self interest mal tari tawre mador odi mashi thi dokto be yada do yana जी maudagi history bengali gi bangla gi history yang sum pavel nan du su history da hairi bangla se mughal na lawjangi basi 1576 ta bangla law hai adura de pathan karam do na manipur chat ado mughal hoy bota yang na thi boda local history ra thi boda ago सिलेट की local history थी बोदा करिसी पठान न पालम बसी बांग्ला तनते बांग्ला बिहार उड़ीसा पठान ना रूलिंग करो मत ಅದು ಮುಗೋಲ್ಗ ಪಠಾನ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ತರಕೋ ಕಾಣಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮನ ಲೌಜಂಗರಗಸು ಅತೈ ಮಹಮ್ಮೈಸಿ ಪಠಾನ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಲಯ ಅಲೋಯ್ ಬಿದ तो सिलेट सी लास्ट કરીને આવ પઠાનಗೆ લાસ્ટ કરી આ માસીના 1612 दा लास्ट કરીને આવ અરે મુગલ ન લવજંગી 1606 टा याक ना लारी खत थी बदा जे खाजा उस्मान ना सिलेट की तरफ से रूल तोरम बगे याक लारी गमनी दगे फंगे आव दगे मणिपुर दगे काजे हमें दगे ने इबा लारी तसु यावरी अदुना वो खराकम चावबन इबा लबंगलता मणिपुर दा आव जसु खाजा उस्मान की मिनी आयदने इंडिया आयदना याक मदु मसु तो पार्टिकुलर हम फंगे ಅದು ಥೀಬಗ ಅವದಕ್ಕೆ ಯಾಕ ನ ಸಿದ যেমন ಯಾಮನ್ ಕುತಲೈ যে সিলেটের মাটি ও সিলেটের মানুষ আয়দনা সি সিলেট কি মানে সিদে সু সেই না এর তরফ খাজা উসমান মানে খাজা উসমান ಗೆ হিস্টরি মাইকে পার্টিকুলার ಅದು ಬೋದನೆ ಯಾಕ ನ ಮಾವದಗೆ ವಿನ್ನೋ ಲೈಬ್ರರಿ ಗೆ ಚತನ ಥೀಬಗ ಅಂದಸಿ ಅಸಿಮ ಮಾಗ ಪಾರ್ಟಿকুলার ದು ಫಂಗ್ಲೆ ಮಾಸಿಮ ಸುಹಾಬ್ ಲದನ ಅವಾತ್ ಪಸಿ ಯಾಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೆ ಅವಾತ್ ಪಸಿಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದಗೆ ಗುಂದಗೆ ಹಾಪ ಅವದಗೆ ಅಹೋಯ ಅಮನ ಮಣಿಪುರ ರೋಮ್ದಗೆ ಇಬ ಯಾಕ ನ ಹುಂಜೆ history mayam sida khairuddin pula kunde yamonda pangan thorakpa audagi जी दोंगसां mai poi mite pangal 1891 nimang de lamba sondodra history ki boy mayam le pangal thorakpa audagi ate sulu yamda photo ko bisu mayam le ado ashi singside ki kusi yang sumi yengimi mi mumna history natai ahoy amagi reference thong lawdi jemon yake ipa ipuna almanna kariyama script me idan thawami madu ki karidu ta discussion du auto tawba matam du da madu makada english karina british ne rule taw matam da british writer maina lari ki rakpoda bibhinno asam gi writer maina বা মণিপুর के राइटर माइना विभिन्न आदु को डिस्कस तौरगा रिसर्च तो बुसिकर वाप गुम तो याक ना खलबो एको राइटर मायाम ने इरमबसी याके लारितु द मका दया के प्रत्येकटा करिदा याके अहेल बम हाफि दे याके लारि गसी लई सी लारि गसी की प्रत्येकटा फुटनोट याक रेफरेंस पुंचा हरि पेज की फुटनोट खुदिंगे करावाई दे रेफरेंस मसिया रेफरेंस पीर पीर चाकनी ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ರೈಟರ್ ಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಗ ಸಿಮಾ ಚೀಸು ಫೈನಲ್ ನತೆ ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಮ लोयमा कसी की करिसी व्यू सी पुंछल लगा लारिगा मईबा याके इबा इपुन थाम स्क्रिप्ट तो डिपेंड तौदना मयामसी की व्यू सी पुंजल लगा रिसर्च समगी लंपीदा चखत पगी दमकता याके लाइक्समा इरमनी जवनी तो वही बदी बेंगोली नो वही रे तो मादु गसु याक करिया हिस्ट्री नतव निना हिस्ट्री के लारी की वसु याके कारे जाम वाला में आवने
ado yana retired or yum da laga ai ko gi swada social worker kharna ai ko gi headmaster ori kurshad ali aidana abdul matin tato ga aura sijuddin chobit kalo gi sunda odana moisina ya ku akal bana na na ke kare se kari to do yade larik si puthok ta ba yada aidana moina ek rokom ya ku bound to orga larik si puthok bana to sida mahina puthok ko sina sida ya ko bengali mai kichu ya ko সম্বন্ধে de khangle udagi noy gi manipur de shu chengis khan hoy imtiaz hai moy university teacher chengis khan de jicho kari dori male doctorate kari dori male phd dori male to moy de shu yak mai sinaki madi mutung de shu link lai particular somso data moy ge exchange to nai to inshallah naharal hogale imaisina mamangda sinchi matungina research to dana aro acceptable history ai ko gi ama ಈಗಿನ ನಿವಾಕ್ ಹಾಜಿಗೆ ಆಯ್ದಲ್ಲು ಹಲ್ಲ जी तसेंगना हायरबदा जाति अमगी इज्जत अमदि जाति अमगी पाहिबसिमा हिस्ट्री लाइक थीबा मना मणिपुरी मुस्लिम की इतिहास की मपुंग फाबा लाइक मसी मंगाइरे मसी मंगाइरे हाइना ngasi fawa uwa khana lerakli bani जाति दा वजाना बांग्लादा ओइरबसु मणिपुरी मुस्लिम की इतिहास मरी लेनबा कमा खोंबी सी अखोई दी अचोबल ललमनी लौजे अंगनिंगबा मना हाइरिबा लारिगसी बांग्ला खोंबनी अदुगा मणिपुर मसा सिंगु बांग्ला हाइबा असिंग खै हाइरिबा लारिगसी मणिपुरी लोनबा हंदोकपिनबा फर्दर प्लान लेगिबरा मसी मतंग हाइबी अच्छा असे sonja ki larik ti ya me library da chalaga note to num pura kushi auri larik mapung sondraga su ya ko ki relative to ba adu gum badu de ngap thamaga ya jamon manipuri muslim muhammad ali janab khana iba pangal thorak ba rajkumar sisnal singhane iba da manipuri muslim kaji hamid ali ne iba da manipuri mohammedan khairuddin chowdhury ne iba mitei pangal haurukam बी कुलो चंद्र शर्मा गा बदरुद्दीन गा इबा आवदगी तुर्को अफगान चादा नौदा खैरुद्दीन कुलाकुम ना इबा मणिपुरी पास्ट एंड प्रेजेंट अशिना या नेट टे मने लारिक्ति फंगी दे सम नेट त मोना पिरे या कोगे अदो माउदे पार्टिकुलर लौदे इबनी रिपोर्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मितई पंगल si manipuri government na net to pongoni wasi mayak pagzaki audagi manipuri muslim women salam iren na iba the muslim of manipur salam iren na iba the manipuri muslim historical perspectives 1615 to 2000 CE sina faruk ahmad na iba asine chingdana atai larik mayamam suni laiba adu loimaka du unji करे तो यारो आसाम की हिस्ट्री ऑफ आसाम आउतगी अतई सुखर यावरी आउतगी बांग्ला की माइकई तगी लागसी इबदयाना करे याना सोंदिकी बोलारी सिलेटेर माटियो मानुष आउतगी फजलुर रहमान नि एयरफोर्स के ऑफिसर माने इमनी सिलेटेर इतिहास और ऐतिह्य शरीफ अहमद ना एडिट तो बनी इतार इतिहास मुजिबुर रहमान मुजिब ने इबनी अरण्य जनपद अब्दुल सत्तार ने इबनी आउदगे ethnographic profile of the communities of north eastern Bangladesh asina Abdul Awal ne इबनी करने शाहजलाल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने फाइट फॉर फ्रीडम इन सिलेट आर्यन आदित्य ने इबा बांग्लादेश मणिपुरी कोई संस्कृति त्रिवेणी संगम जिना मितई एकोगे एके सराम कवि सुनी मार्क मणिपुर दसु आम तो एके सराम ने इबनी सुंदोदना उदगी या कोई मैगजीन गुम्बा लारिक मचा उदगी विभिन्न या कोई किसी दसु मितई ने इबा विभिन्न राइटर ने इबा पेपर द कटिंग अदु गुम्बा मयामा मसुलई मादो या लारिक की याना लौरे से याके लारिके फुटनोट ता लोना सी फुटनोट ता हमसे किया बने
प्रत्येकटा करी दे आसिदा नंबर हम पीरगा माखासिदा मागी रेफरेंस को पिन पिन चाहरी तो सी लारिक से पाबी रबदी इंशाल्लाह मादो अंगनी लोयना हुंजी हाई वदी करी तोरो ना होय करनो प्रश्न में याव के मा खादा क्वेश्चन मा असिना लोय बना ओजागी लाइक ओजागी लाइक असी इनबो होनबदा मतेंग लौगी खिबा रेफरेंस होइबा लाइक सिंग अमसुंग मैगजीन न सिंगबा दो थंबीबनी मसिना मादो अयेंग सिंगदा गने हजै ओजादा वहंग अमता हंजनिंगबदी ओजागी लाइक असी बंगलादा फोंगनी लाइक असी मणिपुरीदा ट्रांसलेशन तौबगी प्लान लेबीबरा हंदोकबगी प्लान लेबीबरा मदुम तंग खंजनिंगे oh manipuri da andok pugi adu yake wakal da di lai si manipuri da handok pai wasinatro ji adu yake wakal da di lai wo aki ba mana yak history nate yak asa hai du yak banker ne bank te chakri dorai ni adu ga su yak si jawa bangla na haire sahos taudna mane thauna taudna yak bangla na te history matam yire asa yang haijare duni mitei rol hunji manipur de choli ruwa modern mitei ronche ko ki kara short for lai adu ji asi mitei ron hallaga ada pa bada kari hoigani ra tu ya ka kasharongi moya maniga connection tauri ya hogi tahir sajabom kobi adage abdul hamid moida yang na request am tawin hoide bangla so khangi mitei ron chu noi pai noi kana gumbana masih kusti taurab di ya mabo import pige mabo authority pige asi so haidan lai gamak su khali yak na ja tausira kare kari taura so adorgan ho adom dage amana proof kra yang birab di adu so to ya wakal di laida namangam da wa maudi allah na khangre Uncle kano adu wa amta ina khangjani ngomna koi manipuri pangal siki sagai kaya muk laibage Bangladesh ta laiba sagai si pura calculation di taude kulmarum lagi drain khali kul kare helba maduge kari tunde idana bude o madum ya kare tungu pangan ki chapchana ya khoi hunju calculation kari to bulagta da assess to laite kulmarum lagi drain khali ayam na karam sagai idea koi Manipur ta haragna chesabam aribam phusam kaina yam lairibam aibam koi sida sajabam lai ifam lai audagi income lai auda sumdodna kontha lai kontha mayum auda sumdodna loina maming hype tarabdi kari to lagi rani ado ya larik si so sagai mai du di yauriya manipur gi larik te gi laura da sagai loy maksu ya description pi ki so iko sida na bo sagai si ada season au gun si amna season ade asina ko mi su yam dabne na loina sagai mato gun na laim na ya ban ade moinam lai thaubal lai asum do na lai ya ban lai pati da si si khingba mana okay moinam lai kainau mayum hari bom laite ayak pam laite kainau mayum lai kontha mayum lai laite kulak pam lai tau thong su amani lai tambak mayum lai adagi okay thaubal mayum lai ji piringi mayum masih latul lai bogi mayum basu moijing lai
Moijing lay Mojing lay. adagi Moinam di hai hre sai mayang Yungkhai bam lay Ji. adagi Labuk Tong bam lay Lai Shangkong Sagai lay ura Lai Shangkong Kuldi lay Moi si Lai Shangkong Sagai rayak Shanghai ngamaro Hawaii Kol Aika Mayum Tidak Kol sina chingbu sita ni da yamba lay risi amani shotlam bu ya Sa tau jai madudi wazagi lari ka se soidana Manipur so phangani ni ba lari ka tu ba phangani ko ne sagi basidi phangani bakali to ga dai ne ne kalau tal Manipuri da su no ma soidana handor ki ni ai ko na sa tau dai ko makhan thami ko gi Bengali su kuma Manipuri ma si amma wi ku bi kasi so ay pakani wa aduga atopo amakta ga hanbiro ayeng masingdagi wahang amaka ni adudi Bangladesh ta pangal gi kun kayam yamna leibage pangal masing lu za konje lakti kun masing population kun masing yam assessment amal ya bane assessment du da pra 11000 lom 10947 bana चाहिए मांगदा assessment nam to ki like is 10947 total population of the Nipa 5638 Nupina 5309 ऐसी याकों की याकों सुम self assessment में कुल कुदिंगे याकों ना list में पीरियड उन तो उदासी को आलाई total family लगी थी family 1921 family ngasai angka wang se ngasai family sing si khul kaya mukta chai tho ga leibage ai bisne koi parazana ya koi kisi lagi si full chupi ai koi sida lagi si 22 khulom 22 3 adum do dan full tani lagi ba full the pe ada Manipur da jawan full lamom lilong ai raga chaurib do lilong da lagi ba mi do madu ke 50% because sida laita abo ado full hari si ya koi im chama yang kaina full ma sari me adum do na full ga nito 22 khulom adum lai za wahang tang jage ato ko wahang mana ai koi gi Manipur li angang masing ase sum hantaragli Banglagi pangan singgi marakta angang masing ati kayam yam na chawrang na minimum amsung maximum da kaya yam na angang masing tisu dari bage mayang ai ko lai basi ki difference lo hari distance lol chi allo ko pangam de ko chi khatan disturb to re Manipur di imong amada angang gi masing ase angang pokpagi masing ase hantar aduga Banglada hausi Banglagi Manipuri ahum angang si ahum imong da angang masing ahum mari kuna gumana manga taruk su lai yawu majority ani ahum sina unjing kumleda family planning adu si tawram ne na unjing okay kara control hoy busu yawra lekin ko adu kuno restriction lai tabni na yam busu yawri avane manga tarukak su busu yawri sa maximum je manga taruk koi maximum manga taruk kaya mana ai ba ji aduga atopa wajagi larik tagi aina hangjaning ba mana Muslim sing na Manipur kunda laitara glaba matungda Muslim sing na lamdam sida pi hiba contribution tangda wajagi larik ta karam na parbi bage Manipur da khunda ragaro na Bangladesh ta khunda bagara जी मणिपुर का पी हिबा
ꯄꯥꯡꯒꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯒꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗꯣ ꯈꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯑꯩ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯜꯖꯔ ꯃꯛꯇꯅꯤ. ꯁꯣꯜꯖꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯔꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯔꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯔꯟꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯗꯅ ꯏꯟꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯨ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯗꯔꯟ cultivation ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯥꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕꯤꯚꯤꯟꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯣꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎꯏ. ꯆꯦ ꯁꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯒꯟꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎꯕꯅꯤ. ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ improve ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯥꯗ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕꯤꯚꯤꯟꯅ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯂꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ 7 year devastation matam chahi tare khundakpagi matamsidashu aikogi tolan kajina chingladana aikogi manipur sana laibaga sibu chaukhatnaba kannaba mapangi karidagi ngaknaba minno thaudang piki panganna nupi landashu jail julum chakiba nupi mayamam yauri khongjong gi landashu matwa yolkiba yauri audagi masa mau shokladana lakpusu yauri adu government na madu singdusu ada man mitaina yamna recognize pi damale yagna karida kari are madubu konga bo kaibura yago lilong chapada yago konga ba na park am le yabane park tu de chalu duda yako kongjom langi audagi 7 year devastation gi বিভিন্ন করি লাইরি দুধ এখন আয়না 7 year devastation da tolen kaji gi contribution lai নাগ না সিধা হাব লই গে নাগ না বিভিন্ন স্ট্যাচু নি মান আছে এম সামিতু মূর্তি সেম লাগা আমাদু তো এখন হাইদনা এখন এই প্রবলেম দো থাঙ্গা দিয়া বনে মা করি দুধা পার্কে মপু দুধ যে tolen kaji gi contribution ga লাইরি তো মাদু gi সু আউদ রিসি করি মানা লগে লগে মাই ম্যানেজার কওরগা ম্যানেজার দ মাই নোট তো আইদনা কই দকি খরা আদুম দোদনা যেমন এখন ningthau konung anagi konung enguba kanda konung kari haire honjikna Kangla manungda kangla manungda maham mama Kangla agoigi ningthau singi kana no maming dusu kaure moigi leikhidabagi moigi mayada maham mama poison nana lai mauda lunga haiba kari gara yethek tana lai madu singdu muslim kari naba maham mama da kabar gi mingiri madu muslim mingni kabar gugi kumna tawrodana madu loina thugaira lai adu singdu yakoi moi da ada yakoi thangalam yakoi moi gi authority da madu singdu yakon aidan si kari gino si mam ji thugain thamiksi kangla manung dane muslim kari gumna tawroga koijal ba adu kari singdu lung singdu loina yakoi gi kari gum minar gum tawroga koi khattana kari du islamic kari gum tawbiyawa adu singdo aiko tawrami audagi khongjom lamhamda chakiba kari raktu aiko gi kari gi convention gi second deda kari laku matam da shu chief minister gi mamang da shu ase singsi kari tawda chief minister so hai ase singdo aiko gi kari singda boja singda hairam mi hoina kari na chief minister na madu ki list am toro yaun thara o madu yana preserve tawgani adna do matungi follow up te khoi tawrude do pangan singna chalaga manipur ge socio economic cultural bibhinno dikta si onek change lakhre improve hoiki do details haibo taraje amra sangi changani ado tantagna haira biasina
अच्छा kai ओजागी वाफम असिदगी मणिपुरी मुस्लिम सिंगदा वहांग अमा लाई मदुदी अखोईगी इतिहास असि मणिपुरी मचा मणिपुरी मुस्लिम अमा ओइना अखोईना कयाम यामना इतिहास की मसा सिंग छाप अꯩꯅ खंजबददी मणिपुर मुस्लिम की इतिहास की मसाक सिंग असे थौसाफम थोंगना थौसादे ओजा अखोईना अरापदगी लागा मधुगी थौसाबगी परा अमा तंबीरे अखोईना मणिपुर मुस्लिम सिंगना कंगलादा कयाम चटलबगी कंगलादा अखोईगी मंगल संघ अमदे अखोईगी निंगसिंगनिंगाई खुदम सिंग मधु कयाम यामना कनाना खंगरबगे इतिहास की मसाक सिंग असे अखोईना कयाम यामना थिजल्लबगे पुनमक्सी खन्ननिंगाई अमसुंग खंथनिंगाई होय मसीगी मतांगदा यामना अफसोसनी अवाबगी मशकनी अखोईना अखोईगी इतिहास असे इतिहास की मसाक सिंग असे अदुयाम थौसादे मसी अखोईगी लाइक थीबनेना खंजै असिना पाउजेल अमा ओजाना पिबिरे मदुदी मणिपुर मुस्लिम सिंगना मसागी इतिहास के मरी लेनबा मसाक सिंग असी थौसाफम थोई इंशाल्लाह सोयदना मंगमसे अखोई वखन तौजगे मसी लौसिनजरगे ओजादगी पौतागसी अतोपा अमना वहंग अमना पांगल हाइना मणिपुरी मुस्लिम बो कौखिबा असे मसीगी मतंगदा ओजागी मोत करिनो करम वाहिदगी करम गुंदगी पांगल हाइबसी कौखिबनो मसिंग मतंगदा ओजाना ओजागी लारिकता पनबीबरा नत्रगा ओजाना मसिंग मतंगदा करी वफम थमनिंगबगे pangan wa kari si pangan haigri usi ke maram nanda pangan ka haigri si kari de ke haure imo sina bo adu जी जी yakna जी pajaba larik mayam amada jemon khairuddin nate kasarge oja kaje hamid ali ne iba audagi manipur da ibashu larik mayam ama lai jemon pangan thorakpa audagi ate larik mayam ama de iri besi pangal shobdo se pangal shobdo de lakne तो ऐको बांग्लादेश ता ऐको पांगल सिबु याको के बंगाली में ने कवी खाई बंगाल आइदना तुम समझम ना खाई बंगाल से ऐको अलमन हायरा मी खाई बंगाल हायरी में खाई बंगाल बंगाल देला को पठान ऐको की इपाई पुर सिंधु आशाया ना आइरे खाजा उस्मान लोहानी ग्राहरी तुम होती पठान नी बांग्ला बिहार उड़ीसा दा मोय रूल तो मी वो कांगुनी अदो ओया करीदासु नेट ता करीदा 60 सौ फंगने खादा उस्मान लोहानी की लाइफ हिस्ट्री मोयना मान पालंबगी करीगी की मपा मबुगी लोना फंगनी मोइसी पठान ने मोयला आदना मुगल ना तांजल लगतने सोमने लइव कांचिदगी सिदागी कशारगा मोय गयामना कोऑपरेशन सिने कशार खाली नबु हम मुगल चचल लगली मायु प्रोटेक्शन तो उतार बोलते कोई ना पठान मैसिबु तेंगमान पीबु थोई एं खलवा अबदगी पठान मैंने खलबन वो कोई तुमने लेरी से कसार स्टेटस की हेल्प लोर दे कोई से स्ट्रांग होइना एं खलबन प्रमना मोसी हमने कोऑपरेशन होय मतमना अदुना कसार की निंगथौना मणिपुर की मचिनाव तो नरगा कसार की निंगथौना मोयदा तेंगमान बगे हायरप को कांदा लिसिंग अमगा तरेत मी थागे सी मादु मरमना ना मगे रिलेशनशिप पबई मरम मादु की हिस्ट्री दे कोन फंगबदा matung desu ako mughal na 1612 da select the lao shogna kanse da kashari force kashari shul karisi lalmisi from the tharakna pathan maibo help to boy da makta sida shogna khibage se bibinno history ki boy desu pungi kashar gi karila adana lalmi laktna pathan mai gi torop to mughal ga shogna ashi gi history ki kari desu pungi बांग्लादेश की चखीबा बेंगोली बंगाल है नायबा खाई बंगाल है नायबा उदगी सुम समझना बंगाल हायबा दुदगी तुंगा मणिपुरी की उच्चारण हायबे प्रोनाउंसिएशन की डिफिकल्टी करना पंगाल होइबा अदो पंगल हारिबा है पंगल हारी दुगा बंगाल दुगा एकी बनाने आवन अदो ऐकोने सीधा आदा पोकर पा ngolo adu bangali tar so poker ba ngolo ne aba odu boy krimi adu ai koi sida launa bana bo khai bangal haira madu da ke samjan na bangal ai ki ba
ashi ay na lawiyawa aduni maya karina bengali men ay ko khai bangal hay risi khai bangal du amar ekta du ei du hay da khai bangal hay du ashi ay na lawiyawa जी 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 ममांगदा वहांग मखक हंगबा चिथा होगा मसी बांग्लादेश खुंदारिबा मणिपुरी मुस्लिम सिंह अमदी मैतई इसिनिनाउ सिंह असि तरेत खुंताकवा हाइबदी 1816 to 1826 फावबगी मरक असदा लाक्तिबरा नत्रगा हाइरिबा सही तरेत खुन सिगी ममांगदसु खुंदा लैतारा मनलाबरा नत्रगा सही तरेत खुंदापगी मतुंगदसु खुंदा लैताखिबा इतिहास मसी मतांग करी फंगबीबगे मदुम तंगाइबी ashi eko pangan lakhibasi ashi ekbare 7 years devastation sahi tare khundak payu sida lakhibasi ekbare confirm tarina mitai amanina sum claim tawi moy mamang da su lakhibagi ningtau masel ningtau gi internal faction hoina dana audagi lakna a ingres ki help lo bai mamang da su am hoy amani lakhbagi si mitai gi claim lai किंतु मितई खंगदे पांगन खंगदे विष्णु पुया इदन सोय को सीधा जाता म ले मनाई सो हाईवे आदा मणिपुर दि नमाले असिसिन जिलो न मणिपुर दि पुनः लाकिबनी अदु छि 7 years devastation द लाकिबनी 7 years devastation लागा खाना कसार द ले औरे अतै दुना मणिपुर दि होय गंभीर सिंह आउदगी मार्जित मोय मचिना वनी हुमक मोय सि सिलेट योरकन सिलेट तना करीगी होय की ब्रिटिश के हेल्प लौरगा सिलेट लैरमनी सिलेट मणिपुरी राजबाड़ी हायरे कोनुंग हाय वो थोला बिताईगी मणिपुरी कोनुंग हाय वो थोला राजबाड़ी राजा के लेखम दु कोनुंग नाव तो राजबाड़ी एकदम हम मुंबई मासी ब्रिटिश ना 10 acres एकोर तरा मोय द पीर गमा उधर राजबाड़ी शाम मने मा उधर गंभीर सिंह न लैरम बा युंगी टोंब मसुलै आ लिलोंग द करिदगी मणिपुर दगी जलाल शाह होना लाखो कांदा अमुको के प्रेसिडेंट जलाल शाह लाखोदा याना टोंबसु उहलकी मा फोटोग्राफर थांगतना मथक दसु कारदना येंगदना मा पुकी मा हाय आद चलगा चीफ मिनिस्टर द माही के पाउसे में यौदी आउदगी आउदा लैरिबा मीर सिंह अदु कौजलगा मा वारिसु सानाय सानाबदा मोयना हायदन होय करी सीधा सीधी मणिपुर की करिए मनी इतिहास के मचागा मनी सीधा लैरंबगी मानुमान निंथौना लैरंबगी गंभीरसिंह लैरंबगी दुगी करिने को आदा करी पावपु आदा आबदा सुदगी मोहन हाय याको की मणिपुर स्ट्रक करीगी मणिपुर की आर्किटेक्ट हाय रे याको की करी अदुगी गेट मा चाउन साबगे अदुमा हाय आइनो मे चीफ मिनिस्टर द मादुगी पावदुमा थुंगना हैदना अदु 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 याको मोहगा निंथौगा लोइना दन लाखिबना निंथौगा लोइना लाक्तना सिलेक्ट लैबा कांदा सि आहलमन नाय कोई की सि आहलमनदगी सुम मथंग मथंग ताहु बवारीदा सिलेक्ट लैबा कांसिदा इकोय नबु निंथौ नबु अदुम द गवर्नमेंट हेल्प तोरगा लैरे आतै पब्लिक सिनबु गुबोम खंजलगा फी खंजलगा बा ताबु गुमना करी गुम तोरगा सुम टाउन मया दु द लबुक त लैबा बितै खंगे याबा विष्णु खंगे आउदगी पांगन खंगे मोय अदुम न लैबसि धाइगस लंगला आइदन सिदा मामम लगी आउदे जमीदार चुबो म लैरमी इरान दे लाकनी मोय मपा मपुदु मादुगी जमीदार दुगी मोहम्मद अली खान आइदना मोय चुबो जमीदार ने हमना ब्रिटिश अमलदा हमना पावरफुल जमीदार ने आपने मा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुएर में ऑनररी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुएर में माना याकोगे केम टू इंस्पेक्शन तो बगा न मुसलमान मयाम मसु लैरम में अदु उबुदु मा याम नुंगाइत्रे मोयना लैरिसि याम वाना लैरे अबों खंजलगा करी दरो लैसे अदुगी माना हाइबने आए याकोगु मोयना न हो याके लोंगला दा याके करी पितिम बसाउ द मागे जमीदार के मयम ना चाउ ना उदसु राजबारी गुमना इंद्र साधन लै आय मुनिसु आउदा लावाइदा आउदा लाकुनि सिनी आउदगी लोंगला दा लैरगा लोंगला के जमीदार दो बुसो को पांगन खंगदे मिते खंगदे आदा लाकन लैसे मिते छु लाकरे सिनी आई कोन चतना तो उदा पांगन दि लोइन पुन्न लाकरे आउदगी मिते खरे सो हायरे नोय चल दी जिना नोय चल दे कोई सु चतकनी विष्णु प्रिया खर सो कोई को लाकरे अदुम दो ना लोंगला दा लैरगा उकी की यामना डिस्टर्ब होइरम मिसिनी
adu maya ko mite pangana de la ku mai do use tawrar ga kuki gi revolt tawra ko se marak marak attack tawra ko se masi moi bu kari dau ga domon tau ki bai matunga awdagi chahi tare khunda pasi loira ga ya ko manipur recovery tawro matamda halbage haibada kharso hal kare awdo leiram badagi ado ne longla gi jomidar na haire noi sidar ek no apa mo hamu yenga noi sidar layu hal khinu aidana mana request udagi hal man jiduna ko ide yenga ga ikon hunji leiri ba mahamsi panuga shari mahamsi mai maning da su chingni mamang da ching ne aban mai aida turela malai ashi yenga ga mo yamna si yakwa manipur gi environment to ching nakale leira ga mai aida na tambak sida mahi da lai si ikoi leira si aida mo ni choice tor gi jomidar da ayu kan to dino madu matam du da si kari oirami upal haipal jongol le ram hamna ba jongol du shenkal laga ikoi na sida imda dan lai adu jomidar na madu allotment to da adu si ikoi chahi tare khundak podal lak pasi mahi confirm ne matunga lagle amani lakta basu yaudu te manipur de lakta de lupina laidana lauradana laikhiba adu gumba individual history le yaba sida koi sida adagi lupina lauradana sondo mathanta masa karinta laga individual laga ma laikhiba ai koi sida gi su leirangani amani hom chalaga sum adum dodana ada laikhiba adu musu thokani thiru raga adu matung de sula konate mayam laki basidi yakho chahi tare khunda ko de laki mai achum bane mai जी ja khangning ba mana bagi larik asigi history larik asigi matungda atop larik ibina ba ojagi thorang lebi bara khut thabira ba hobira bara etraga atop larik ki damak to ojana kanbiri ba masi matang da su larik yak sum scripti sum tangkai iraga leiwa khara leiwa dum jani hum lei ado last yak na manipur chalu se ko chakhi bakanda sida koila shorai da maham lei yakoi gi audom do chang laga yakoi tripura chali tripura da nomini leirammi tripura ge khulmai koi de yakoi engamaga agartala chakhi na agartala de flight chale manipur da iko tungamdraga so tambak ching da dekho chala mangam de lakpakanda jiri lakpakanda ching samna lakau tane ado manipur tambak ta iko maham kaniam ne chalammi madu singduga audagi yakoi nomini convention hoibodu international convention te pangal gi hoibodu madu gi description ga loina na aikoi bo mayamna nungsibirakwa adugi history maiduga travelog oidana ঘুরে এলাম মণিপুর মাদুসো বেঙ্গলি ne irimni ঘুরে এলাম মণিপুর আইদনা লারিগামা ya scriboma loire মোটামুটি কনফার্ম ado loire ya ka doa print piece ira idan khalli ado madura de ma ya ke second maduso manipur gal mari lenawa ado lakpa kanda ko halakpa kanda chinglam phida shu khara urai madu sindu yaure jiri bam dai ko nomini lera kasarda su nomini abduni nomini leirammi adu loima gasigi yake experience tu inshallah yauni awdagi matung da soi kon chalu bodu larigama dum do traveloga ma in thaw mabdi matung da so ata history gi machaga mo hoini aduna madu so ya complete tawjare ado proof khaitang yengi ado yake hato chahi sig manung do hato lari ko na madu thora kiya do ato bigi damne no ko na amuka halaga koi ge bar azad komol ge connection se amko tat khraba male adu thudokpa tata ba wai hangna ba kanodi lejadre adu aroi boina kanomta koi ge pangal thawar mi chak na tawriba koi sigi mi samaj seva tawbiba natraga magi field da samaj da contribute tawba mayam dagi kitang mangjau na chatpa mi khara
khonggal sum interview lobge thora ma tawna ngasai angang sing like tam khalali ban harun sing bu encourage taw nabgi da mutta aidana akon pona jariba kano sigi matang da akoi angkal kari karamba wakhallon leibage aidi masi kana gani masina akoi kari hay tare kana mong da mating pangani na hongok kasu prokloy hay gumba kari gumba mot yam frank ko ba kanon to opinion tanga pibirum yamna thagachani ngai ni mahi yamna kana wagi wani masi danahi karina pangan thaw machak na sugumna interview lawriwa audagi particular piri basi yakti regular ingi abone yamna yako madu mangda khangda ba pangan ni manungda asigum milai ai basi asima khangle masima yako nahan obi moina masi khangbai matungda moisu ai koi dagi aro hena noina present to biriwa singsidagi aro su hena moi chakat naba larik lai suda karida dagi bisis kura hunji competition ge matam ni do yamna competitive age ni ado competition to obagi damakta moi preparation loba moi su in future moi su bibinno job tawni bibinno thabuk tawgani ado yakoi larik lai su tamba science ki ব্যাপার দেখো সায়েন্স জিততে yamna science te chakap gesu yamna kariyamo toi adagi eko punna laimina ba amaga masak khangna ba amaga yakoi panganda kana lai taram tauri ashi khangna bai damakta so yamna dorkar ne madu yamna thaga chani ya kuning dagi ekbare yake ontur dagi yak mai thaga chari mun pa yamna ngajare adu asem go sumo dum ne khoi gi pangal thon misa ki tim na hona jari bse maroi na ngasai khoi tongan ba field gi mi se lokal laga interview chu taw jabani ado ngasai na harol sing sin su mana launing ba guidance tu gi matang da khoi direct mioi du gi ga contact taw na bu dam ta ko na email na ching ba ko ma laur ga madu gi keno information su ko dum provide taw jabani ado yam ngai jare ngasi khoi uncle ga una jabse asem go makti khoi kari hai tare Bangladesh chat bagi chaning bagi apa bukan pukule welcome ado karisi hunji covid-19 ki problem sima karito so overcome hoega inshallah ko kosi lakani hochi babu ado invite madu so yak thamjari ni madu noisula ho adum do karito dna iko na madu somda noibu yakone ngambadu tawgani ado kano khara telapna tanga haibira mo uncle khoina leibiri ba jaga se masida karigumba kho manipuri bangal natraga maitai leidina koi manipur micha sing sina lakpa taragati khwaidagi live lambi gs way karam lambi dagi adum tanga haibiram si gs lambi si visa ge byapar si ana jo khangudi manipur dagi de visa pite noi ohati da chalaga lawbama aduna traga tripura da laga lawbuta antraga hum chalaga calcutta da gi lawbuta okay adu flight te laglaga na calcutta da lawraga flight te la dhaka ona lakta re adorgana bangladesh to travels yam no sangani dhaka ona laga dhaka dagi amaka by train by road eko gi sibau lakpa siledi ona lakta sammasi loimakte ge hona tripura da laga agortola da laga lampiani ne amana agortola dagi lanjal lakpa hoi aduna iko bangladesh na haira akhaura si agortola ga akhaura ga ekbar nakdari bna apone noge agortola airport si ekbare iko akhaura border duda border faula im ekbare karini border point tani hunji ki noge agortola airport dai kummaga khajitang laga audo changjal laga by road na su lakti ane train na su lakti mahimalai aho yamana noi laga pangan yakoge tripura da lairiba pangan mai ga su unani hairaga tripura da laadana ahing amtang lairaga audagi yakoge tripura dagi kamalpur dagi sulanjal lakwi ai madona ai ko hek pangan lairiba uda kurma ghat ai dana kamalpur dagi lonjal lagaga kurma ghat to ko audu changak paga ai ko ekbare ko lairiba imma yadana abu mador de ko maduna yakoi ade chatan wok podo ai ko wok pogi maduna na samle aho yamana masina india anda
khajitang khonga lakpa lagi Bangladesh la aga di lanjal lakpaga gari fangani India di Kamalpur town dagi hunji ki yakoi ke border phawbusi mai khonga lakpa lagi mai khatang boy adu mau dagi gari em reserve toraga noy na kari romda koila shor uno kuti aibra uno kuti district kamalayuni amadu kariga Kamalpur ga tainabo district na aban Dholai district ga tainaba adu omda laga sa yakuni changi ba lampisi masida Kailashwar oina thorak labdi gari dagi kumbaga somda lakpaga ma gari de kabya mahina bu gari ki facility si lai somda na lage iska gari ga lakpa se Indian portion si koyek kilometer khachang kumda lakpa lagi mahima problem hoy Kamalpur oin la aga na somda changak pase ek changak paga pangan phangna raban aduga Agartala da lanja laga by train athoba by road somda lakpa tai yam nungai jare uncle na yam maru oiba pauta kya su pibire aduga ngasai akoi hogolak leban harul sing na isa gi history akoi makki imang da id kaino torpa sarkar na khangde praja na khangde akoi gi jan buske akoi tawge hen taw natraga masana khangde beda tawbra khangde ngasai ahong makaya lai ba history bu represent torpa da ahong makaya lai ba sida koina munna yengsen darkar oi hai ba sim asimati akoina parawana ngasi tamja hore madu matung da so koi masibo yam kanna gano to na bagi jo hona jage ado thabak kaya achin ba thadu piraga akoina request tawja bada yabirek pasigi da makta haningai letna hanna na thaga chari ado yam pandam ningai oi ba kanoni akoi gi uncle na chapi khre lambi se samaj bu chawkhana na ba sen bada dagi angang sing hogol liba angang sing bu lai lai su maruoina ngasai aina hobu so haije kibido nupi macha singi education da yam kanna thawaya ma thada biduna 100% literacy rate pura pai up to 12th standard tak agoi 100% loina nupi macha ma khasi 12 plus class se pass or bang hatani aibuna uncle na thambi rakhi bopam do madu yam ka hena koi thagani nga bopam ni makha tabda su koi ge Manipuri language bu su mafam du da kan bangam na bani haidana koi imung school da gari da tamdraga su imung da natraga kun sing khungangi mioi sing da wari sa matam da Bengali da wari sanate Manipuri da wari sani haibna sing information ka pibi rakhewa yam no ngai je mase khona tabada ado pare ado ngasi gidi uncle na kari go makha ta bu hai khar thambining bala ragana adu haibiro adu ga makha da chiders Alhamdulillah yaksu namna harau ghare hanna pangan thaw machapu ya thagachariuni audagi nahi ki agoi ki live si tabiri bapunu makta yaki RGM tang lai maduna ko amaga ko gi iri mari irei cha punu maksi mari thamnasi punna chapinasi tana dana ko kong thangminasi punna chapinasi development ki lampida larik lai su tambai lampida ko tana dana masi chawkhat na ba ko punna kong thangminasi asi aidana lumakta ya isagi Bangladesh ta lairiba pangan punomaki damakta dua plus tawraga ya maide sunglo henjarage assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullahi